Ag dydig David Cehlynchydd, chan I trwydd yma roed na'n Hoplichan, ag Birmingham Industrial Language Training Services di Chéile Ríist, is on a chia dŵr an y daithid blion os yn hynna jobrachake Hansworth Tech, mar a chantilíise Cuimhneachan agus hanis na farste Southern City College, Birmingham. As an y neu kia diegs na hochgatan van rhyw sio, dyrach e torsgeimach yn driachan professionta. मेरा नाम सरदूल टेसी है। मेरी माँ बोली पंजाबी हैगी है। मैं Birmingham Industrial Language Training Services वास्ते 1979 ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ 1986 ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਦਸੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਜੌਬ ਮੂਵ ਕਰ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 2-3 ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ एडल्ट लर्निंग इंस्पेक्टर बन गया। मैं हूँ गॉर्डन वेल्स और मुझे थोड़ी हिंदी आती है। वैसे ही मेरी मातृ ज़बान अंग्रेज़ी है और मुझे Gaelic भी आती है। But you guys were like the first tranche Yes. of folk getting involved in English for speakers of other languages. Yes. But with bilingual skills brought to that. Fuse as the neu kia diegs na hochgatan, ma Birmingham mar ha na vale immer kulturach agus Ioma-Chànanach. Gosonich an the skieren mar sparkbruk no Hansworth, for a morin goed fureste, Cuimhneachan a Chláintin, bi ag asinach ihe, agus drochan a gual as na tehin shéintse ede noch. Ach va níle sio, de wiskige et kulturach, haast in ieder va uur an de sassing, agus oonde na chuspa is on jespet politigach. Bij sio zeg ik socialte as er on helevas ILT go vi gopet. At wat het tot sune diest en mijn officiake, han ik keine rasch kon skippiger kuch van a project in a go dos live. When I was used to be there, Alex here, Bridget was there. Tracer, Bridget and myself. Yeah. And I came on stage somewhere here. You were there. You came over here. Fifth one. This the rack. Magazine rack over there. Wow. Va Birmingham ILT mar farste lianja, je skippy en jenner George was steeds aan de Belgian Moore voor Hassing. Ga je stegen in Horsach gestuing chuckish immergie in het alle grurig, agus training björde een liefrikig senaatjoprog, dommel kwabbert kan en nille, maar is een plan aan de factory in het al. Ga je lianja weinig gillis realtas nashante, agus tra as neu kier jegs na hochgeten was skipper Jemu Shia go och naar rochgoprog waanune ik Birmingham ILT. Waren vastiger go serevas een liefrikig. Geuder jiffer in janu dagwege en jiffer koins nog in savale. Wat ook vast hier son gemik je honel trugedol hevig koch. Zijn acterin nu aan de nation oprach ille. Achli wie jelige de kuzen kanen aan de nooie wagariru kioloch. Loosjen herevas ederd go skippelte. Van wie chuckish na bjordel is heen. Go trainig agus koele having te look vasti. En achuch as een ronjen privajoch agus pobloch. Warach is serevas een pobloch. Leid in NHS. En thorsio chyrwysio opersio cwydyo met conol trwy tar chwlterach. A chabadach ys yn dogluas yn ei dderd y ddist, go trein y gydwch an yn hwyn yn o'ch corymach, agus yn ei gran cynni. Gyda sio y fi'n awb y chrwau i gamonan, y dod ysdiach biach gan ure mae'r institutional racism, golwch geistach y fi oon yn tjogfach no ffiws naidon. Fa sio haast be gan filionnachyn, Mr. Jedich Moos Stephen Lawrence na neachgan, agus mysdwg aasglinke fersiwn as y iau, duine oor de saas na kuspelchen en jespet poppeloch na saskiltje. Ik in de naam gaan Birmingham ILT suas agus lees ik had een nieuw jak aan de Chànanach. Het hebben training aan de muur Canyon no language awareness dat je revers een poppeloch agus gaan met door de chuckish bjelde kujoch. Was zo gaan nu de vacation muhamal suas Canan vaheral het torsche gitaring barg ade. Agus gaharig nat esla. Een Cuimhneachan is een björde huggish to Yenevich en dan am go nat ekla. Dus u va een shiraas, een oogkuk aan een haan en een konsch nog in, kudje die björde. All in voices. Na de haan ik in meinige Nachan te bekrieg, ga skippen Birmingham ILT had de stachtel op koppig met collars te heen. A gaan nou is de geoprig buit en skippen, schrijft television uur de BBC.
Hindi Urdu Botal. Anita, and good. Did she love me? Is it? Yeah. Wow. Besio hir dŵr fa mi bisi fiachin di canan arsin och gechogisht, agus chai ilme getúr sy'n rioch ynitje, ymys coes noch gan dai aspera inadol. The reason is I want to learn Urdu because I have a lot of Asian friends who can speak the language and it'd be nice to communicate with them. Farach gyda'n hygys cyn, fa cwydioch gybros noch y lwch gawsach chi, gofi y sirig unydyn na nabioch. Fan amwyl je Hindi Urdu Botal Club. Y sio fiwgad corym fiachin ymach na fad yr ysach y ffon television as y choes noch cyn. क्या हाल है? ठीक है क्या हाल है मैं भी ठीक हूँ और आप कैसी हैं? ठीक हो Hasreit ag ac o lyfyn clarage agus cwraen an y Cuimhneachan y dol cwydr eisiau ffilm sio as y fel cwplich yn y miorach ag yr mehe as jai ILT agus yn y gews i hiad ffon obersyn. Tro unolan edrych hengach i ŵd hei jacin yn y clarien sy'n y hygsyn an yn y mecan yn el y cwydro. A heg yn am gyd y gra gyffair lorog charst y prina friafan project gwhyn yn elan y lan mae'r eisiau plat. As yn halw torach sy'n an y Birmingham a chai yr hog yn hosioch 2 eras. Mae'r hyd yn yw'n siachad bu ahrych yn y tîn agos beginal eich yn yw'r lorach yn ffrog o'r tîn do ceistyn a hamar yn och. Very good, thank you. Y cwad yr yrd ffydd sy'n hast ffainog, den o y siar sy'n jidach dwch ys Cuimhneachan y chamal bio agos y chwyd go je eim lentyn och. Well, I'm a supervisor here. The most of my staff are Asian. Hard for me to communicate with them. So whenever time I go to the class and can learn something, then it's more easier to communicate with them and we can understand each other more. Well, none of them know yet so I think it's going to be a big shock to them when they see, I can speak Urdu. Yeah, but it's nice. So I enjoy it, man. Smurgy.